Om Swastiastu. Anggih kecunduk kata sareng titiang ni putu Astri Dayanti saking Tabanan Marga pacang mata yang satu sani memurde pedanda baka. Anggih piarsa yang semeton. Wenten katuturan satwa kedis canga awak ni lantang, bau ni lantang, bungut ni lantang. Sira nuning kedis canga semeton. Ainggih mangkin titiang nyerita yang malih nggih. Ring Telaga Kemudasari ada be nggih, ada ulam, akeh pesan, ada be nyalian, ada be jair, ada be kaper, be napi malih nggih muah be saniliana. Akeh pisan nggih. Ring telaga ne punika miwah katon asri, wenten tetanaman, wenten bunga tunjung, nggih bunga panan harum, mawar utawi saniliana. Minap semeton sareng sami nuning nika nggih. Nggih napi mawenan kedis cangak puniki seneng nika melancaran ring telaga ni punika. Santukan sebilang wai ke telaga ni nika kedis cangak ngalih mamah-mamahan. Nggih, ane amah nika punika napi? Nggih, be nggih. Sebilang wai kedis cangak punika sekadi dumun nyotot bebene nika amah san nyantos telas. Nggih, ya mangkin ring telaga ne punika kedis cangak ten cingak malih. Santukan punapi. Nggih, kedis cangak punika sampun lingsir sebetua. Nggih, ten gidang malih nyotot-nyotot bene sekadi dumun. Melenan pisan makin kedis cangak nggih. Melenan mesarwa putih nggih, meganitri, meanting-anting, meketu. Angop bene nyingakin nggih. Angop bene nyingakin. Adi jadi kedis cangak melenan pesan. Dados sarwa ipun sekadi anggane sulinggih kenten panikan ipi. Ika bemas nggih. Santukan icangak makin rauh teke ke telaga ni punika sekadi bengong nika tlinguk kedis cangak metakon ibe. Kedis cangak adi kekene jani awake tua dur nak ngude mesarwa putih sekadi anggane sulinggih. Kenapa ento dis? Mesaut kedis cangak, ye cening sing nawang jani kak subetua subelingsir. Pantes nggih, pantes iraga jani tusing nyingak pekak nyotot nyaman-nyaman tiang sekadi dumun nguluh bebe ne dini di telaga Kemudasari ne. Mesaut di pekak malih. Kedis cangak niki nggih kuasaan pekak santukan sampun lingsir. Kedis cangak mesaut kene ning abulan putung dina pekak sing teke mai santukan pekak gelem keras. Malih ibe mesaut. Gelem keras virus corona. Sing pekak gelem kolesterol. Santukan pekak pidan demen ngamah liu. Jani pekak sampun suwud ngamah be. Santukan pekak subekena sakit. Mesaut mangkin ibe nggih mesaut ibe malih. Nih kak, santukan pekak mangkin sampun lingsir dan bebe ni malih nyaman-nyaman tiang kamah. Sing kak mangkin ampun melaksana dharma. Ngelaksana yang dharma ahimsa karma dan memati-mati dan matiang-matiang. Mesaut malih be. Pekak jani suwud ngamah be berjalan nyalanang vegetarian. Dong luwung aja nih kak. Saut malih be. Mesaut icangak. Kita ning nak jani pekak suba nyalanang dharma.
Oh, ceramah nih kak. Nyen jara jani ceramahin nak mekejang su berdua. Oh, gitu kak. Nah, menjani engken tujuan kak mai ke telaga ne melali. Yenten nyotot utawi ten ngamah nyaman-nyaman titiang. Kene nyening kak tujuan kak mai ngelaksana yang dharma ni orang kak busan. Nyurianin manusia utawi bubuhan dan jesurya matan ai nanging nyurianin sane ngelaksana yang dharma. Weh kak de dini ceramah. Yeneng kak sing ceramah kak nak mapi tulung nyama. Meh serem jan kak jani kak. Apa ajang kak jani? Kak sing ajang apa? Ental ajang kak. Sing ning kak sing ajang ental mawinan kak makin mapi tulung. Kene nyening ada gatra panjak manusia pacang nguras kolam puniki kolam kumuda sarine niki mangda bebene niki kuras ambil meh kak tulungin jebos kak tulungin punapi antuk parisolah pekak niki nah ning jani onyang gelunin nyamoe gelunin memen bapan cening jani bekat tulungin nggih kak mejalan rarat rerot bene di telaga ne makin kedis cangak nyotot ipun ada ngelanting di batis cangak ada di bungut cangak cetat kentang sami ben punika gisine ken kedis cangak makin mekebar sampun kedis cangak Sudi urusan mekebar punika melinggih di dor batu tawi nyogok di dor batu ne urusan di dor batu nika ditu sampun nggih kedis cangak nol tol montag mantegen bene punika sami ani paling si malu bena maha ani ngoyong di bungut ne tol pluk mencela pampun memen bapane kedis bena ni wau bemas punika ngeleng siksigan meme panake amah jak kedis cangake punapi mangkin urusan panak ne amah memen bapane utawi besane lianan mekejang uluh tol sareng kedis cangak nggih gelesen satu us punika kedis cangak bedek basang nengeh bimbing ne gendong askadi gendongan kerana betekan basang ne ngamah bene sani wau malih kedis cangak mekebar usan mekebar punika wenten mangkin nengok iyu Rika pun iyu matakot aditlah bene di telaga ne nyamu ni dije ne masaut kedis cangak uli dor batu yu sing nawang nak sube kal pindahang icang ring telaga sane aman pangten manusia nyarung utawi nyau bene puniki masaut di yuyu ngelengok sampun cenitra sampun curiga yuyu tekan kedis cangak nah kene dije ya pindah hang nyama ben puniki laut yuyu ngike daya nyak ragane nutup kedis cangak mai ngelanting di bawang icang gitu bet ne kedis cangak nah kenten nggih yuyu icanga langs baong ne angge tau tawi glanting ina sarang iyu mekeber iyu neke di dor batu ne iwau ngelengok iyu meh adi mekacaan tulang bene iwau melengok malih sebet kena ne iyu nyingakin wenten tulang nyamanipun kedis cangak bengong melengok malih santukan kedis cangak mepina
Keng carane ngamah yuyu. Ye nama jepit telah awake. Nah berpikir nih Kang mapinah ragane yuyu. Icanga makin yuyu mapinah maleh. Ampun kedes canga bene dong telah mah cai ne kedas bencai ne adi cai kene jele perah cai ne nguluk kedes canga mesaut male ni bolong ni pesan bo cara iraga napi wastane mawenan ngererah pangupo jiwa niki yangen mapinah ampun nang cokor angen mapinah pesantukan subekenten kedis canga mangkin montag mantigan iyu sampun pontag pantig iyu dan ngidang kedis canga nguluh utawi ngamah nanging punapi semeton kedis canga puniki japit baong ne kanti pegat ken iyu sampun pegat mati padam nika kedis canga nggih semeton yening niki sampun niki satuan punapi rastane pedanda baka nyerita yang inde yening iraga mapisolah jele ketemu yening becek ketemu kirang langkung titiang nunas ampura kecunduk malih benyang wawanin malih nggih Om santi om